Tondeka narua ire ntuko ejega Alhamis tariki 27 mweri Jojua inana ni miaka 16 nyuma ya Kenya gushojera katiba enjaro 2010 atongire mwanya bagita na mbere iri muririkana jwaiye demokrasia ndegorone e Kenya ni mabura yatongire tuni Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki ure munini wa rais atongire mwanya nyaba upinzani bakiruta moni yao ya igigatari ya Kenya ethirite gikinya kuma kaumo ka wambiriria bondegoro 1963 nyuma ya gushonera oshiathi nayo ni ngurumanio ye gushonera demokrasia baba inge bagitonya kiri ngurumanio Kenneth Matiba Martin Shikoko James Orengo na baba inge inyareo Raila Amolo Odinga nanyo nkuranio ya siasa ya kutigira kuri demokrasia ndegorone ya Kenya ikithiranio ikionekana na werubo kionekana tariki ya mweri tajo mwaka jo 2010 kiri the Grand Coalition Government ya rais wa itareu Mwai Kibaki na Raila Amolo Odinga inde narua tugeta na mbere gutegera kurea tumite turi mugongo ninge tugitigira ribotinge irandikibye tubanteto bandite tire miangatene mugongo jwa mero gutigira ne ba murekete nimbe to akabumotharimi kangushone ngatoshe Yesu ande aspara na mantu ya kigeni Roselyn Njogu ntuko ya Irware na semanitia na ikundi mwanya kuma maili 10 bore na kinyambe ombete kuma sukuru siota no bundi na baraba komereria matatu anyatwa kuritangu ende cia ome ara kiaria weto no mwanka asiario amona na baibange bo kathana nikenda kuguni kana mirandi ya thirikari mairi komindene bore tukiaraia na antu baria bakarana jojo tukiaraia mantu ja government programs yuchie kazi maju tukiaraia mantu ja recognition of prior learning janita tukiaraia mantu ja TVET na tukiaraia na mantu ja projects nyingi ja KJET cha MSEA tukwaria mantu ja maingi sana na community rere ya jojo mantu ja opportunities kana pesa mfukoni ore antu ba beve na inyantu bako kura kidogo ni mshukuru wa PS kwa pia kutupatia nafasi kama hii sisi kama wanarika. Imekuwa ni wakati ambapo wanarika tunaona ni kama tumetupwa, lakini at this time tunaona we are united together as youth and akatuletea hii mambo ya kulima majuu whereby we know that it can be something yenye inaweza tusaidia in our lifetime. Kuambia wanarika wenzangu, this is opportunity. Now we always say that opportunities comes once in life. Let's always use this opportunity well. Hatujui kama tutapata ingine kama hii. Ukisikia tu opportunity mzuri kama hii, wewe uko shughuli kwa kila kitu, tafadhali kimbia before ufungiwe nje. Kwa siku ya leo tumeweza kukuwa nafasi nzuri sana ya kuweza kuhusishwa kwa foreign affairs ambayo tumeweza kuhusishwa kwa mpango ambao unaendelezwa wa kazi majuu ya ukulima kazi majuu ngori banduki mbere kuma mwirio yo mbende ne baumirete komenerio ro kurerete ke seneta no Mugambi Manyara no ntobo miarieke bakiwate na rete miambo ete kuirania na ete kubwa ukoni seneta wa Meru Kithure Murungi no tomanari tonkobia kwa miambo imwe ni raya kumakia mto kirotoro bwawe bwarwari ru Mwambi akwaria akawa nawe tinkobia mto uti manifesto vijana barienda wethura wikuru kuromba ukeya na agenda ira present kibo wabera ndienda kwethia no gatwoni ngwisi akuiro karitana wakana watwele siringi urtite community ira cio kwa nafasi wenda witia kwa seneta tiwe yo tukumia ndone wetu tiomba kurwando tutianda gutanto nkobia na nuko mearume bamero batitawa nkobia ko ibo ende batwe torua Mwambi Manyara nete arite Kithure nkobia ontomurume we bapamba nebo bele nareke vijana baitha ntatene no ntoro kerio takuruta seneta nkobia akona thina na Mwambi amatoke otebia amutethia Mwambi Manyara ira turonere aria meario etebui okonia seneta wa Meru Kithure Murungi Mwambi arauwa na kwenda toma vijana ba Meru County araonde bari araonde Kithure omba kuonerwa aitwa kiongo aenderwa nkobia
Mwambi ndio wakoro wire aito kiongo no ntote omba kuoretero nkobie muntu kiongo kiu kiawe gitinthi na sauti ewura atomana etare sauti embea batu turenda kuwa tukweru ari Mwambi tibuo tukwirigira mutongerio ntiyo the vijana bare baetegerio tumiro boboi imutongerie inyore ko kanoriku no ntoi tukumenya at the end of the day rira uwe muyuthi ugethiro tumiwita kuwira kiongo kia mutongerio ra no menye nyawe ari antu bake na ari antu bara bamukaracia na no badil na uwe nyawe waso ukaremwo soga inyoso ginkobieu na muthia beto mantu moki Inspector General wa polisi Inspector Police Douglas Kanja ni senator wa Meru County ametuwakilisha vizuri. Kwa hivyo tunaomba apewe security ya kutosha. Kiripoti na Meru TV kuma maili 3 Egembe Central Mbeta Mukiri Onkonja. Nawe askofu wa kanisa ya Katoliki Diocese ya Meru, Askofu Jackson Murugara anateterete kioto kia ana babethi na ria uriti atongeria makanisa atongeria bagi siasa akwithira bagitegera mathina mbembethi bagukorokera ningi akimeneria igeria ria bamwe batongeria muno bagi siasa gutumira bubui mbembethi gi siasa ningi kumaria na gutatira mathina yara mbembethi bagukorokera irio wagi bwangwe na kwithira bari na mirima mathuganio kumania na minyamara baithirite bagikorokera rungu rwariwa mwandiki wetu wa Nteto Jeff agituma na gutariria. Nawe mukathe Muskafu Jackson Murugara akiaria muthenya jwa narua ari ntere cia kirogine wa ndine ya Bogeta South Imenti no ritia Kristo gwita na mbere kumenyera na bao na kinyankuruki kubaikia mathabaune nikenda kinya bageta na mbere gukura bakirera wana kiugo Kristo bonde banda usisi yetu ya Meru na kinya Meru bete na mbere na kumenyerana bao mono ndakanari nikenda bageta na mbere na kwenda kanisa batuike ya Kristo nuntu tukapenda nuntu bagwita na mbere na utongori bwa kanisa bimia bingano na bithiru turari na musemani wa maskafu kabatedia na tunora tukomba kuona bagwita na mbere na gutetheka ndene kanisa na mono utumika ndene kanisa nikenda utambia bokirira bwana babethi bwambiria riu kinya kanisa gakura nthiguru yetu gakura na uteto tu na mantu yangi ya thuki kana mantu ya tibui ni ara kinyoritie aciari gwita na mbere kumenyera na baba batatumire ndawa cia kurevya iria na ciete kinyamara kiria na baba ingi aja nthigurune oya eyo nkuromba tutenambe na kuthithia amwe na kumenyerana betu nikenderu bete na mbere na kutho bari na mutureyo mwega bari sukuru kana bari nja batikethirwe bari na mauntu ya mathuku yaria tukona na arwa kiri ana bamwe batwikarevi bangi batumira ndawa cia kurevia mantu ya John thisu kuromba Murungu ya tikoneke ndeni ya youth Meru TV Mbita Jeff wagitumam Kagitino kau gavana wa Tharaka Nithi County Onesmus Muthomi Njoki akiaria na itete na mbere kuthetera thirikari Rais William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki na aria akiruta ugambi bwawe kiri akari itete na mbere kubauria eba kuyeka thirikari ya Ruto aninge kumuyeka Profesa Kithure Kindiki. Mimi nimekuja hapa leo munihakikishie nisikie sauti na Kenya ingine isikie sauti kwamba amutaki Profesa Kithure Kindiki akuwe deputy president. Mimi nirudishe ripoti niende niseme hatutaki ipewe mtu mwingine. Nataka muniambie kama mutaki ipewe mtu mwingine. Sababu nasema hivyo, mimi naulizwa na rais, watu wa Kisumu wako njiani kila siku wakisema tupewe Oparanya. Watu wa Mombasa wako kwa barabara kila siku wakisema tupewe Joho. Watu wa kule Homa Bay wanasema ipewe sijui Gladys Wanga. Sisi hapa Tharaka Nithi tumenyamaza tu, ni kama sisi tunaongelewa juu yetu. Tumenyamaza ni kama hatusikii. Kwa hivyo anataka kujua kwamba sisi tunasema iende ama ikae.
ikae hapa Tharaka Nithi ama iende? Ni wangapi wanasema ikae Tharaka Nithi? Ati tupasiwe mlima kwa sababu sisi hatuweza shirikiana na madugu yetu ya pande ile ingine ya mlima, ati ili deputy president akuwe ametoka pali ndogo, ati sisi ni community kadogo sana, hatufai kutoa deputy president. Kwani deputy president anapimwa na kilo? Anapimwa na kilo? Si ni akili? Amefanya kazi ama hajafanya? Amefanya kazi ama hajafanya? Ni wangapi wanasema amefanya kazi? Nione kwa mkono. Kwa hivyo mimi leo anaambia mbele ya Gichuka kama mimi leo nimekupa kuja hapa na ujumbe mbili. Ya kwanza, sisi kama watu wa mlima ya pande hii aswa Tharaka Nithi tumesema deputy president wetu wanatosha. Kwa hivyo hatutaki mlima ipasuliwe. Ile tunataka ni kwamba wale ndugu zetu wa pande ile nyingine ya mlima waheshimu president choice, waheshimu the deputy president vile tulikuwa tumeheshimu deputy president yule alikuwa ametoka pande ile nyingine. Na kama wako na sababu ya kusema atoshi, watoe sababu kamili. Wawacha kutoa sababu ya sauti, atukuli sauti. Wawacha kutoa sauti ya ufupi, atukuli ufupi. Wawacha kutoa sauti ya rangi, atukule rangi. Ile inafanya kazi ni akili ya deputy president mwenyewe, sio sauti yake. Harambee! Harambee! William Ruto! William Ruto! Kithure Kindiki! Muthomi Njuki! John Babu! Kibereti! Kericho! Kila mtu! Asante, asante, asante. Ciaca iu cia kĩwĩra kĩrĩma gĩatũranwe kana gĩtĩ katũranwe igĩthiĩ na mbere kaunti Meru, Tharaka Nithi na Embu. Stephen Kalonzo Musyoka ũrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Front Party akĩaranĩria na andĩki a ndeto Ntuke na Arua nonathie kũrega kũng'ano kwawe nĩ kĩrakuga nĩ igeria rĩa bamwe kwĩthĩra bakĩringa ũkora kĩrĩ kĩthurano kĩnene kĩa 2027 akĩonania kũruta mũkana mũrito kĩrĩ commission ya IEBC rũrĩ rwang'i rwa ithurano na mĩanka rũtongoretio nĩ mũgarũ gĩtĩ Erastus Edung Ethekon akiuga yeye kũringa ũkora kĩrĩ mĩtambo ya kinandĩ ĩra nĩ uge bwĩthĩrĩte bũkĩgwatwo mbaru nĩ ũrĩ mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua Ntuko Inkai Nyawe akĩonekana kũlalamĩka nĩ kĩrakuga kũrĩ mũtambo ũyũ wa kinandĩ njũra njũkethĩra njũgĩtũmĩka kũringa ũkora kĩrĩ kĩthurano kĩjĩte 2027 na atongoria baba upinzani baitĩte na mbere kũria IEBC kwĩthĩra ĩrĩ ritho ningĩ ĩtigaĩtĩkĩrie gũtũmĩka bũbũĩ kũringa ũkora kĩrĩ kĩthurano kĩa 2027. Following this matter very closely, that's all I can say, because Kenyans expect nothing. Kenyans are fed up with stolen elections. Hawezi tena kukubali mambo haya. Kwa hivyo, whatever it is that they are trying to do, I just want to tell you that on the 9th of October, the United Alternative Government has called together with other stakeholders for a consultative forum to ask IBC to explain to the country how prepared they are to hold the next election. And therefore, procurement of election materials and the systems is a key component. I don't want to give the impression I'm entering their space, but they also have a duty to ensure that all the stakeholders are comfortable. If those allegations are true, it has to be heard, they have to be heard, and of course others, but so that they act expeditiously. We want the Appeals Board, for example, to very quickly dispense with this matter, because Kenyans cannot have one day
an extra day for William Ruto's administration because of delayed procurement processes. Some of us have expressed ourselves very clearly on this mathematic thing, all right? Because the system has been everywhere in the world, from Venezuela, from wherever, even in the United States, they were actually given a kinini kia Olkalao rietwa Same Waweru Kamau Gotho rithirite na riri kiringa biongo bya nyumba cia nteto anontu bwa kumbana kwa kiama kia DCP Rigathi Gachagua naria baitete na mbere kwiringira ndebe na konania inya ya ruterero Mount Kenya narwa yo kari ntuke mbere ya Kamau Waweru kwa ria mbere ya bunge nene nwe akirutoga mbibwawe nyakiri akari kumanterecia Olkalao tuko bashokeria nkatho ake ende nyakiruta wirane na kubulikithia ati akathithia akaithira kingia mawirane yora baikire gutigira akore na wetina mbere maturene. Thank you, Madam Speaker. It is with great humility and honor that I rise to make my maiden speech as the Member of Parliament representing the great people of Olkalao constituency. From the outset, to Almighty God for this victory, there were many moments when all I had was prayers, strengthened through fasting. Today I stand as a living testimony that God not only hears our prayers but answers them in His own perfect time. He alone can transform a man once referred to as a chokora into a Member of Parliament. To my dear wife, Mama C, and our family, thank you for your unwavering love, prayers, patience, and sacrifice. Your support has been my greatest source of strength, and I remain forever grateful. To my party leader, the second Deputy President of the Republic of Kenya, the sixth President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua, thank you for believing in me and mentoring me in leadership. Even after I lost the 2022 parliamentary election, you entrusted me our party Secretary General. Your star continued to rise. I also wish to sincerely thank the 18 other honorable members of this House and the Senate who sacrificed their time and resources to campaign alongside me in Olkalao. Your solidarity and commitment will never be forgotten. Asanteni sana, wako hapa. To the great people of Olkalao constituency, I offer my deepest gratitude. You have placed Olkalao on the national map and written your names in the annals of Kenya's democratic history. Despite unprecedented attempts to influence your decision through bribery in the form of rice, beans, Mwanja otwere mauta yo kethe bwenda yo tuko kethe mungavana tyo kana Caleb bonda power onde ajare kwenda kwera ngavana bikibiki tutonga ndo tumero kaire na kuma narua Nicholas na tuto kira niko obo kwa the no secretary na mbaraza tepata and pass bikibiki kuma narua ye no to wow